Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita akan belajar Iqra ke-6 halaman pertama. Ada Ibu Aulia Eni di Hong Kong. Ini mu'alaf ya, alhamdulillah. Sudah jadi mu'alafnya sudah 25 tahun yang lalu, tapi baru sempat ketemu belajarnya sekarang. Dan mudah-mudahan terus istiqomah dalam keimanannya ya. Karena masuk Islamnya bukan Insya bukan Allah. paksaan, tapi kemauan sendiri. Silakan Bu Eni Aulia dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hukum nun mati atau tanwin apabila bertemu wau dileburkan, dimasukkan. Hukumnya idgham bi gunnah. Min bunyi huruf matinya masuk ke w jadi miu. Atau dengan kata lain kalau ada rumus setiap huruf mati yang bertemu huruf bertasdid huruf matinya tidak dibaca. Atau rumus yang kedua setiap ada tanwin ketemu huruf bertasdid nih ya, ada huruf mati nih. Setiap huruf mati ini rumus gampangnya. Setiap huruf mati ketemu huruf bertasdid, huruf matinya jangan dibaca. Dari sini nyamber ke sini. Meo tuh. Huruf Iya. matinya jangan dibaca. Atau setiap tanwin ketemu huruf bertasdid, tanwin ini jadi baca satu. Habbau. Nah ini dileburkan. Yuk silahkan Bu Eni dimulai. Tapi kok udah gemeteran. Oh jangan, tenang aja. Ayo, saya tadi agak bentak-bentak galak itu ceritanya tadi orang baru bagus sih mau mau Al-Baqarah. Nah ternyata belum bisa panjang pendeknya tapi alhamdulillah dianya juga baik. Saya arahkan ke Iqra 4, Iqra 5. Nggak bisa juga. Saya arahkan di Iqra 2. Dia mau juga dan alhamdulillah ya tadi Pak Iwan. Jadi dari situ memang memang mohon maaf jadi kalau kalian belum belum ke surat jangan memaksakan dulu. Nah, beda dengan Kalestari Ahnan kan udah Iqra-nya udah tamat. Nah, tinggal surah harusnya surah pendeknya dulu. Dia nyoba surat panjang tapi di sedikit-sedikit boleh gitu ya. Karena kalau nggak berani sekarang kapan lagi? Kalau Pak Iwan tadi belum sama sekali pengen ke surat ya nggak bisa gitu ya. Ayo mulai, jangan Kak ini ya diajak ngobrol disengaja nih supaya tidak grogi. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Miwahid. Miu 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 wahid. Awalidih. Awalidih. Bagus. Habbau wa nabata. Habba wa nabata. Kemudian Sirajau wahaja. sirajan wahhaja. Kemudian Yajratau. zai. Zainya kamu suka ke ya. Zai, zaj. Zajratau wahidah. Zajratan wahidah. Bagus. Kemudian Rahmatau wa ilma. rahmatan wa jangan wa ilma, jangan ditahan ya. Rahmatan wa ilma, idhar. Latihannya disentak tapi baca nggak boleh disentak. Wa ilma, rahmatan wa ilma. Coba diulang lagi. Rahmatau rahmatau Jangan wa sepet ya kamu ya. Rahmatau nih. Rahmatau siapa namanya? Eni Aulia Hongkong. Eni Aulia Hongkong. Eni Aulia Hongkong. Rahmatau wa ilma. Ayo jangan buru-buru, tenang, jangan sepet ya. Kayak digeret kalau jalan, diangkat kakinya, yuk. rahmatau wa ilma. Rahmatan wa ilma. Kemudian
Terbalik. Terbalik. Terbalik, ayo. Aduwau hazana. Wa-nya dibaca lagi. Waalaikumsalam. Aduwau, aduwau, aduwau wa hazana. Aduwau hazana. Aduwau, ain, aduwau wa hazana. Kemudian Wa ilahukum ilahu wahid. wa-nya panjang. Wa ilahukum ilahu wahid. Ayo lagi. Wa ilahukum ilahu wahid. Wa ilahukum ilahu wahid. Coba lagi. Wa ilahukum ilahu wahid. Wa ilahukum ilahu wahid. Kemudian ini lagi ngaji online. Dengerin aja dulu. Miwaro. Min waraihim muhito. Miwaraihim muhit. Kemudian yang ini. Asabu Ahsanu, bukan asabu. Titiknya di atas, Bu. Ada Ayo. orang lewat. Ada Oh, orang ada yang lewat. lewat. Ayo. Ada orang lewat, ada bosnya lewat. Ahsanu asatau wariya. Jangan asatau ya. Asasau. Ahsanu asasau wariya. Coba lagi. Ahsanu asasau wariya. Ahsanu asasau wariya. Kemudian. Kanafahishatau wa mukta. Wamak bukan wamuk. Wamakta. Ayo. Kanafahishatau wa makta. Kana fahishatan wa maqta'a. Kemudian Illa hamimau wa ghawa. Illa hamimau wa ghasaqo. kurang illa hamimau wa ghassaqa. Kurang menikmati, coba dinikmati bacaannya. Illa hamimau wa ghasaqo. Illa hamimau wa ghassaqa. Kemudian Wal akhirat
wal a wal a wal akhiratu khairu wa abqa. Tenang ya. Kemudian Buhtanau wa ismam mubina. Buh, buhtanan wa ismam mubina. Kemudian Miu waliyu wala belum nasir. bagus nih ya. Mio idgham biguna ditahan, wali nggak ditahan, yu ditahan nih ya. Mio wali yu, mio wali yu wala nasir. Ya diulang. Miu wali. Heeh. Ayo, 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 ayo. Oke. Heeh. Miu wali miu wala Udah nasir. bisa, capek di U-nya agak nyungsep tuh. Hati-hati ya. Miu, miu, miu waliyu wala nasir. Coba ayo lagi. Miu wali niu Belum. wal. Miu, miu, miu wali, miu waliyu, miu, miu waliyu wala nasir. Coba lagi. Miu wali niu wala nasir. Iya. Miu waliyu wala nasir. Kemudian udah pinter ya. Mantan mu'alaf ya. Kenapa disebut mantan mu'alaf? Karena udah masuk Islam bukan mu'alaf lagi tapi muslimah. Kadang-kadang kita suka keliru. Udah 40 tahun masih disebut mu'alaf. Mu'alaf tuh baru baru masuk Islam itu mu'alaf. Tapi alhamdulillah ya, ini menandakan ada orang yang Islam dari kecil nggak bisa baca Quran malahan. Sedih kan? Hajinya sudah, umrohnya sudah, baca Quran nggak bisa. Suruh jadi imam nggak mau, orang nggak bisa. Gimana? Ayo, yang ini. Wa walidiu wa ma walad. Wa 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 walidin wa ma walad. Wa 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 walidin wa ma walad. Kemudian Nuhiu wa ma. bukan. Tidak, Nuhi wa tidak. adil. Udah pede salah gak Wa apa-apa. wa Tak apa ya, ayo lagi. Tak apa. Ma'adiu ya. ya. Nu Nuhiu wa adi. Panjang. Wa'adiu. Tenang, tenang. Nu ya. Nuhiu wa adiu wa samud. Lagunya naik turun ya. Iya. Jangan naik turun lagunya. Nuhiu, nuhiu, nuhiu wa adiu wa samud. Coba lagi. Nuhiu wa adiu wa samud. Nuhi wa 'ad wa thamud. Kemudian
sab'atu wa saminuhum. Sab'atu wa thaminuhum. Bagus. Kemudian. Hudau hudau wa busra lil mu'minin. Hudau, hudau, hudau wa bushra lil mu'minin. Kemudian. Wa farihu bil hayatid dunya. وفرحوا بالحياة الدنيا. Kemudian Sawabau wajah hehe, titiknya di bawah. Di bawah apa di atas? Di Harusnya di atas dong, atas. khairul. Heeh, oh ya ketuker ayo. Sawabau wa khairum maradda. Sawa sawaban wa khairum maradda. Kemudian Alladzi jama'a malau wa addadah. alladzi jama'a malan wa 'addadah. Kemudian Yahsabu annama hanya ditahan yahsab Gunnah. yahsabu annama lahu akhladah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kemudian Ta'atu wa qaulum ma'ruf. jangan makrub, ma'ruf ya. Lagi jangan makrub, ma'ruf. Orang Jawa ka-nya ke ain, teh ke ka ya jangan. Ma'ruf. Amin ma'ruf bukan ma'ruf. Ta'atu wa qaulum Wakau. ma'ruf. Kau dan aku suka dengan Qaulum kau. Ayo kau. ta'atau Ta'atu. ta itu ada orang kemeludak terus ya. Ayo. Ta'atu wa qaulum ma'ruf. Ta ta'atu ta'atu wa qaulun ma'ruf. Kemudian Wa jannati wa uyun. وجنات وعيون. Kemudian Nadrataw wa surura. nadratan wa surura. Kemudian Wa fakihataw wa abba. wafa wafakihatan wa abba. Kemudian La baridi wa la karim. la baridin
wala karim. Kemudian Fi samumin wahami. wahami, wahimim. Kamu nih, ada aja. Wahimim, wahamim. Ayo ulang lagi. Fi samumin wahamim. Fi samumin wahamim. Kemudian Min waraihi adab. lagunya nggak jelas. Mi- Miu miwara miwara Langsung miwaraihi jatuh. azab. Ayo yang lagunya yang jelas. Min Miu, warai. jangan miu, 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 jangan digituin. Miu, miu, miwara, miwaraihi azab. Coba lagi. Min waraihi adab. Iya, nanti tinggal dihaluskan ya. Nah, kayak itu bibirnya jontor. Miau. Tidak apa-apa lah ya. Pelan proses. Min waraihi azab. Kemudian Maghfiratan wa ajrun azim. maghfiratu wa ajrun azim. Kemudian pinterlah, alhamdulillah ya. Ya, alhamdulillah gampang-gampang susah. Iya, semua perjuangan ya. Itu. Udah ke Iqra 6. Yuk, wa andallah. Wa annallah wa annallaha qad ahata bikulli syai'in Linya ilma. pendek. Ayo. Wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Kemudian Lawallaita minhum firara wa lamulita minhum ru'ba. lawal 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 laita minhum firara wa lamulita minhum ru'ba. Kemudian falanakussan Falanakussonna alaihim bi'ilmi wa ma kunna ghaibin. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. Kemudian hada Ha hada bayana hada panjang itu hada panjang. hada bayanul linnasi wa hudaw wa mau'izatul lil
muttaqin. Itu bisa, tapi terlalu memaksakan ya. Iya. Terlalu memaksakan, tenang Bagi aja. 2. Coba Heeh, bagi 2 jadi ya. ada keindahan. Coba bagi dua yuk. Hada bayana Bayanun. hada bayanul linnasi wa hudaw wa mau'izah Iya. Kemudian wa mau'izatul wa mau lil i. I-nya harus kamu ya mau i wa mau ya i. Ainnya berasa wa mau izatul. wa mai Wa wa mau mau wa mau wa mau'izatul lil muttaqin. hada hada bayanun linnasi wa huda linnasi wa huda wa mau'izatul lil muttaqin. Kemudian Walaqad ja'alna walaqad fissa hati-hati walaqad walaqad jangan walaqad ayo walaqad ja'alna fis samaa'i burujan wa wazai jangan zayyanaha ber wazai ayo walaqad ja'alna fis samaa'i burujan wa zayyanaha Mm-mm. Wajayyana eh lalinna wazayyanaha hanya ketinggalan wazayyanaha hanya ketinggalan ayo wajayyana halinnasirin ولقد جعلنا في السماء بروجا في السماء بروجا wazain di sininya kamu tadi kurang nyamber wazayyanna wazayyana halin nazirin mau diulang mau diterusin hmm? Nah, terusin apa diulang Pak Ustadz? Sekarepmu boleh diterusin boleh diulang boleh ayo mana diulang apa diterusin Coba ulang-ulang. boleh di wazayyananya ya kurang nyamber wazayyan gitu. Di situ aja Wazayyana halinnasirin iya kemudian Inna wa'dallahi haq. innawar innawar Inna wa'dallahi haqqan wa la yastaqifannak. bukan di situ itu wala yastakhiffannak kurang nyamber di situ Kurang kurang nyampe. wala yastakhiffannak kurang nyamber ya Kurang. Inna inna wa wa'dallahi jangan inna wa jangan ke ka ke ain inna wa Inna wa'dallahi inna wa'dallahi Inna wa'dallahi haqqu wa la yastaqifannakum.
yastahiffannak Wala yastahiffannak. Hamas terus wala yastakhifan pendek ya. nyambar. Wala Yastakhifan yastakhiffannakal. wala yastakhifannakal latina la yuqinun. Inna wa'dallahi haqqun wa la yastakhifannak wa la yastakhifannaka alladhina la yuqinun. Kemudian Walahum fiha aswajum az az walahum fiha azwajum mutahharah Mm-mm. Walaqad mana? Walahum ya salah. walahum Walahum fiha azwajum mutahharah azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun. Nah, kuat pasti. Ayo, diulang lagi, kurang enak. Walahum. wal walahum fiha azwajum mutahharah Mutoh harus perang nyamber. Mutoh harus mutahharah. perang nyamber. Kurang nyamber ya. Ayo. Enggak sampai. Mm-mm. Walahum fiha aswajum mutahharah Mm-mm. aswa Azwajum. aswajum mutahharatun wa hum fiha khalidun. Iya, nafasnya cukup ya. Apa sih? Walahum fiha azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun. Kemudian ittabi'u. Ittabi'u man la yas'alukum Mm-mm. ajra. Ajrau, iya. Sampai itu nggak ada bad yang panjang di sini. Ya, yes. Ittabi'u man la Yas'alukum. yas'alukum. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Wahum muhtadun. Ittabi'u ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Kemudian pintar lah, alhamdulillah ya, banyak kemajuan. Nun mati atau tanwin ketemu ya, idgham bi gunnah. Dimasukkan, diidghamkan. Ya, silakan. Ayyusol. Ayu ayyusal ayyusal. Kemudian Miu. Miyah. miyau ya. Miyaumi
Hmm. Mi yauma id. Mi, Mi, itu nyempel. Mi mi mi, mi yauma id. yauma it. Hmm. Mi yauma id. Kemudian Mayu. Eh, Mayu minu billah. may yu'minu billah, may yu'minu billah. Kemudian Illa ayyasha Allah. illa illa ayyasha Allah. Kemudian Iya, ya bener. benar. Iya kau, Iyaku, iyaku. iya kuluna illa katiba. Yaquluna illa kadhiba. Kemudian Ayyatiyani sepet bihim tuh. jah. Ayatnya nih jangan sepet, hati-hati, jangan sepet. Ayo. Ai, kurang Ayyatiyan. nyamber. Ayya, Ayy. ayya. Ayya tiyani bihim jami'a. Ayya, ayya. Tiyani bihim jami'a. Kemudian Wujuh wujuhu yawma idim wujuhoi wujuh wu wujuh wow wow wujuh bukan huju wu we wujuh wulan wulan wu wujuhu yawma idim tuh musfirah. i-nya kamu yaumaidin yauma i benika tunggal ika ika i-nya nggak berasa wujuhu yaumaidin Wujuh wujuhu yawma idim musfirah. wujuh yauma idim musfirah. Kemudian Dahikatum ayo dahikatum mustabsirah. dhahikatum mustabsyirah. Kemudian In huwa illa wahyu yuha. in huwa illa wahyu yuha. Kemudian Alam Allamahu sadidul quwa. sepet tuh al ain allamahu allamahu syadidul quwa syadidul quwa. Jangan buru-buru yuk dinikmati. Allamahu Shin sadidul shin gede Allamahu syadidul quwa. allamahu syadidul quwa. Tinggal ngelatih ya tak apa-apa ya terus
la'ib la'ibratan liman yakhsha. La'ibratan liman yakhsha. Kemudian Liman yasha'u wa bayar tuh. liman yasha'u wa yarda. Liman yasha'u wa yarda. Kemudian Wailul yaumaidil mm-mm. idil Wailun wail yawmaidin lil mukadzibin. wailul wailul yaumaidil lil mukatsibin. Wailun wailun yawmaidin lil mukadzibin. Kemudian Fi jannati yatasaalun. fi jannati yatasaalun. Bagus. Yuk ini. Satu lagi yuk. Wazilim. 8, 7. Ya. Wazillim miyahmum. Wazilim min yahmum. Kemudian Awa unal awwalun. awa abaunal awalun. Kemudian La yaghfirullahu lahum lan yaghfirallahu lahum. Iya. illa ayyasa Allah. Illa ayyasha Allah. Kemudian Ma uridu minhum mir rizki wa ma uridu hehehe. ayyutaimu. Ayo lagi engap lagi bagi dua. Ma uridu itu ya pesan. Eh, Ini bagi duanya di dibagi mana, dua. Pak Ustaz? Ma uridu min hum min rizki wa ma urid wa ma uridu an yut'imun. Bagi dua ya. Bisa kok. Ma Mai. uri Ma ma ma. ma uridu minhum mir rizkin. Mir rizki. Ma uridu minhum mir rizki wa ma Wa ma urid. urid. Wa ma urida. Wa ma Ini urid dari wa ma. ulang apa nih? Dari wa ma urid. Nah, wa ma uridu. Wa ma urid Du. urid uridi al. Wa ma uridu ayyuto imun.
Ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu an yut'imun. Kemudian fawail. Fa Fawalailul Hehehe. lillat Fawailul. Fawailul Mm-mm. Fawailul lilladina pendek. Fawailul lilladina kafaru Fawai kafaru astagfirullah. mi yaumihim. Sampai situ boleh. Yo. Fawailul lilladina kafaru Dengan min kafaru. Kalau kafaru ada tasdid. Kafaru. Ya. kafaru miyau. Fawailul li Fawailul lilladina kafaru Mi. yauma Mi yaumihim. Mi. mi Mi. Mi. ma Mi. Mi. mi Ayo. yaumi astagfirullah. Fawai Fawailul lilladina kafaru min yaumihimul ladinu adun. Yu. Bukan no. Ayo, Yu. 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 astagfirullah. Ayo. Fawailul lilladina kafaru min yaumihimul ladzi yu'adun. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. Kemudian Famastagu famastau ayyadharu ayat haruhu. Ya, tenang. famastau ayyadharuhu Pokoknya pendek. pendek Ayat haruhu wama. haruhu apa mak Segera ya. famastau ayyad Haruhu. astagfirullah. Kalau susah gini. Famasta'u ayyadharuh. Berarti di situ. Nanti ulang. Ayyadharuhu wa mastata'u lahu naqba. Agak susah di situ ya. Bagi dua aja. Biar bisa. Famastau ayyadharuhuma Wa mas. Berhenti di situ saya bilang. harus sama Famasta'u ayyadharuh. Berhenti di situ dulu. Karena kamu susah di situ. Ketemu iya hanya iya susah kayaknya. Berhenti di situ dulu. famastau ayyadharu Ulang lagi dari ayat haruh ya. ayyadharuhu mastatau lahu naqba فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. Kemudian wa ma tasa'una illa ayyasa Allah. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. Jadi illa an yasha Allah. Illa
ayyasa Shinnya gede. Allah Illa ayyasha Allah. illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin. Illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin. Kemudian. Kullu Salah, yad. salah, salah. Hah? Salah, salah, salah. Salah. Tasdidnya nyamber. Iya, Bukan iya. koloy. Kullul. Koloy. Ada tasdid, ingat. Hati-hati. Ada. Ayo. Dan tasdidnya nyamber. Kullu yajri ila Terbalik. jalim. Bukan ila. Li ajalim. Iya, Terbalik. iya. Kullu yajri li ajali. Aja pendek. Kullu yajri li ajalim musamma. Ayo. Kullu yajri li ajalim musamma. Kullu yajri li ajalim musamma. Kemudian La ayatil La ayatil liqaumi 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 yatafakkarun. La ayatil liqaumi yatafakkarun. La ayatin liqaumi yatafakkarun. Kemudian May yatabaddalil mm-mm. may yatabaddalil Kufra. kur Kufra. may yatabaddalil kufra bil isman. Man yatabaddalil kufra bil iman. Ulang lagi, kurang nyamber. May yatabaddalil kufra bil iman. Man yatabaddalil kufra bil iman. Bil imani. Bil imani. Fakad pendek. Bil imani fakad. Bil imani faqad dolla sawa as-sabil. Bil imani faqad dal faqad dalla sawa as-sabil. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Banyak kemajuan, bagus ya. Nanti halaman 8. Kalau ada waktu kosong, banyak yang kosong diisi ya. Iya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.